دم خوش گهدار و تماشوانین هجاد برنامه روژوایی رو دل گلبه دستی برا پروسه اهل بجارتنا شارداری استانبولی ده نیزیگاهی برانبر راستی کرد و کردستانی ده سیاست ترکی ده بوی روژوک سرکه جالیک و شاردارین دستی پارتیا دستلات اک پارتی لباکوری کردستانی نابین شارداریان این کردی را دکن جالیک دن بجی پین آسیا کردستانی بانگشه اخویا اهل بجارتنی ده بکارتینن دوهی کاندیده هپیمانی جمهوری شارداری استانبول بینالی یلدرم لدیاربکر پین آسیا کردستان و دیرسم بکارانی دستپیک آخفتن اخویا جوین دجی به کردی دستپیکر ایرو جیل رهای گود برگز اجی رهای ما هر وها روژا جشنی دستور بو مالباتا ریبری پکک عبدالله جلان هات داین سردان آویل گراوا امرالیه بکن بحثا نرمبونه گریدای راستیا کردستان تیکرن ویجی لگل خواه هیوی و گنگشه عدس بیکرنا پیواجویه کنو یا چارستری پیدا کریه. زمانزان این کرد لباکوری کردستانی بداخویانیه که راکرنا ناوین کردیا شارداریا شرمزار کرن داخوازا فرمیبونا کردی آنین روژوی. لگل میوان روژوی این ایروبان مجارین گرگ استودیو آمیا دیاربکری سروکی بارویا دیاربکری بری حقوق ناز محمد امین اکتار و استودیو مایا انقره نوی شیخ سعید افندی سیاست مدار دین فرات ام دی بگرن دستو بنرخینن امش انقره دست پیدکن سلاو کک دیادین کاندید هفپیمانیا جمهور گنگشه یک نو کاندید هفپیمانیا جمهور گنگشه یک نو لگل هفپیمانی خواه مهپه درست کر دوهی گود کردستان گود دیرسن مهپه عاجز بو دلگرام بو نرخاندنا تا دخوازم بگرم بریز فرات اگر آوی سکنی چیه؟ Yani gereka merif hawcedike samimiyetekî hareket bike dema hilbijartinê wî ku merif du dev be du bendî be du gotinê me hevdû negre ev nabe ev ya ne yani duristiye û 2012 da di aralıqê da hevdîtinekî bi İmralîla çêbû pêvajokî dest pê kir 2 sal û nîv dewam kirin di 2013 da 21 adarê da jî li Diyarbekirê di qada Newrozê û peymanekî Abdullah Öcalan xwendin û li ser wî pêvajokî dest pê kir. Îjar hat astekî 28 Sibatê da 2014 da 15 da şaşnebim Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan go ez hevdîtin û diyalogu ez qebûl nakim û ev peymana ku li dolma baxçeha sikin got ez qebûl nakim. Îja li ser wî gelekî derbas bû dem derbas bû di vî esnayê da li parlamenter sîstemê da derbasê serokkomarî bû. Yani tesîra parlamentoyê kêm bû û hemû dest ket hemû قوت ketin destên Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan. Waxta ku sîyekî adarê da 2019 da wandakirinekî li İstanbolê çêbû û cardin Kurd hatin bîrawî. Yani hewce dike merif bi samîmî be, vicdan be, bi exlaq be yani gotinê merfan do îro sibê hevdû bigre ku di civakê da huzurekî çêbe, aramîkî çêbe. Îjar mêze kirin hat xuyanî ku bajarê herî mezin İstanbol'e û dengê Kurdan gelekî têda xurtin û hewce kir eger dengê Kurdan em negirin ev hilbijartina 23 Haziranê da çê dibe ne mimkun em bi ser bikevin. Di ser vî rabûn çûn bajarê Kurdistanê ziyaret kirin yani esas siyaseta wan da tu dengekî tune di alîkî da navan qedexa dikin navên bajêran navên sûkan navên şaredariyan qedexe dikin ziman qedexe dikin û ser Kurdan çi hebe qedexe dikin di alî din da jî radibêjin em li Kurdistanê digerin alîkarî dixwazin Kurdistanın mesele çi ye? Kek diyadîn niha te bi xwe destnîşan kir dengderê Kurd di balansa siyasiya Tirkiyeyê rolekî kargerî lêyîst. Hate fêm kirin ku bêyî Kurdan tu alî nikarî ser bikeve. Ne hevpeymaniya cumhur ne jî hevpeymaniya millet. Gelo ev rola ku niha dengderê Kurd dilêze.
Dikarê fişarekê bike ku nermbûnek girêdayî pirsa Kurd, rastiya Kurd Kurdistanê li Tirkiye rû bide tu çawa dixwînî vê konjüktûrê? Yani Kürt geleki ceribandın da dirokeda yani ani hatın sistem goherandın yani sistem usa goherandın ku sistem cevak bu dübendi yani sedi pence sedi pence u yek ica Kürt divi sisteme da tam jî hakemin kilitin yani Kürt tercihê xwe li ser kîjan sistemê bikin ew qezenç bike em sloganekî wisa dibêjin em dibêjin ku ne ku ji bo hîkî însan qezenç bikin ji bo hîkî însan wan dakirin bikin Kurd tercihê xwe dengê xwe ew bidin yani ji bo hîkî însan hîkî sistem hîkî partî wan da bike ku ne ku ji bo hîkî însan qezenç bikin bi vî hêşîmendiyê bi vî bawariyê Kurd tercihê xwe dikin îja Kurd ancak yani dikarin Kurd bi şeklekî yani diktatörü be yani cumhuriyet tune be parlamento tune be demokrasi tune be او çağı dikarin gotuna xwe mîna xwe bikin hewce bi Kurdan ran jî namîne ha eger alaqê xwe li ser demokrasî û li ser hevdîtinê û parlamentoyê bimeşînin mecbûrin hesabên Kurdan çê bikin Kurd jî yani hesabê wan belliye dava nasnama xwe dikin dava zimanê xwe dikin dava statûya xwe dikin û dixwazin bibin şîrîgên devletê bibin şîrîgê hemû yani em bibêjin di civakê da çi îş û qeyde hebin hemû di wî da dixwazin bibin şîrîgê vî cumhuriyetê eger şîrîgatî yani wekhevî bi wekhevî neysas kirin ev îşa asla weqet a nemimkune bimeşe ha maku ji xwe di navnetewî da hîkîn peyman Tirk îmza kirine Yekîtiya Avrupayê Yekîtiya Necatan û NATOyê danin di Helsinkiyê li Kopenhagê li van peyman îmza kirinin hewce dike Belê spas em dê werne ser wan pirsan birêz Firat em dê werne ser wan pirsên navxweyî û dervejîn Belê. ez derbasî Diyarbekirê dibim Silavkek Mihemed Emîn pênasiya Kurdistan gava ku HDP bikaranî di proseya hilbijartinên heremî de rastî êrîşekî mezin ji alî serokkomar ve hat heta ew êrîş di tevayiya bangişeya hilbijartinê ya heremî de hate bikaranîn bilêvkirina navê Kurdistanê di meclisê de dibe egera sizayê niha Serokwezîrê berê namzetê AK Partiya Şaredariya Stenbolê yan jî ya Hevpêmaniya Cumhuriya Şaredariya Stenbolê Kurdistanê bi navtikê bi Kurdî qise dike Dêrsimê bikartîne gelo rewş hate guhertin birêz aktar nermbûnek beramberî pirsa Kurd çê dibe nirxandina te gerez bikin گوتین که برای دبیجین که دبین آقای ما حنکی خوب مدکه اوانا آقای من حنکی خوب مدکه دستلدار ایدی حنکی خوب مدکن هفته که برای شهرداریه بدلیسته گوش آق پارتیه گو اصلی خوشی کرد از باورم اصلی خود کرد ایدی یعنی کارم جربیجیم کرد کسی که گو همبر کردی بسکنه براستی جیب کرد نای حسباندن یعنی دبی اصلی خود کرد بجی لی او نکرده او کس yani hafta ki beri nave Kürdi kadar kır rakır tabela rakır jvedere İroin hafta ki şunda lvedere serok veziri beri dibe ki qala Kürdistan etke qala Kürdi etke letese ki ne kaç dibe Türkiye mesela Kürtüneye perskreka teröre evya medve 30 sal beri 40 sal beri evya Ecevit go Demirel de go وکیدن تبکات دو özal دو همو خود دوباره دیکن yani دستلرداری Türkiye mesela Kürdistan'da da خود دوباره دیکن تمی خود دوباره دیکن yani تیشکی نوتنه داره şeyden İroin azvek biraz tiyadin fırat ne fikrin bir meselede mesela İro guhartına zaman o nerine jibo helbijartına İstanbul'a nine bavarım mesela helbijartına İstanbul'da evka tavra Kurda dengderin Kurda az bavarım aşkara biye ji Avrupa ve ji çe evka ki bir şekilde ki kay nay guartın mesela ne var ama tişeki ne kay rojalatan avin de kada Suriye'de ve meselede Türkiye
د تنگاسی کی مزن ده جالی کی و روسیه را اینکی پیمان دانیه جبو اس 400 füze go je Suriye je Rusya dizine kriye de nava Türkiye o yekitiyan devleti devleti ekmeğin Amerika'da problemi ki mezun heye hem de ser mesela Suriye Rojava'yı Kürdistan'ı o tekratiya Amerika o Kürden Suriye o tekratiya Türkiye o Rusya dve da problem ki mezun heye ve meseleci hem rea grava İmraliye Türkiye jali ki vekir bir dağvaza az bavarım dağvaza Amerika'ya ve vekir jali ki ne kadar viavi Cenova ve zamanaki nerm belki bir dest bir büküm dve kadeda az peş varım. Mesele ve ama merve garebe bine iro kite destladari brabe ya kija parti birate brabe khazi bira kemalist bin khazi bira oldar bin bak muhafazakar bin bak AK Partiye fark nake fark navandatne denerina wan da çe fark gijali mevatne tev evken inkar eten tev go mafe kurda ben pebekin juederetin gava go konjonktüre ki da em bejin ki hinki mafa nas bikin jî avana jî wisa xoya dike jî mesele go konjonktürel be duya wî te nas kirin. Başa kek Muhammed Emin kek Muhammed Emin ha hin şirofa hene kek Muhammed Emin hin şirofa hene tê gotin kum di bandora vêrewşa Tirkiye ya peywendiyê vê girêdayî Yekîtiya Ewropa be girêdayî Amerika be girêdayî welatên Rojava be tê gotin ku li Tirkiye amadekariyek tê kirin berî hilbijartinan ji bo ku bikaribe fişarê li dengderê Kurd jî bike müvekkilî ve hevserokê berê HDP birê Selahattin Demirtaş jî di nav de dikare efwiyeke yani efwiyeke negiştî efwiyeke sînyordar bêtera gihandin. Dixwazim wê yekê bizanibim gelo konjüktüra siyasî bi rastî li Tirkiye li ser rewşa hiqûqî, rastiya hiqûqî ew qasî xwedî bandor û fişare weke hiqûqnasekî ti çawa dinirxîne birêza. Türkiye ligor hukukana xujî hukukana netewêjî yani xub tişta girêda em bêjin lê belê piştî 2016 û got 2017 da referanduma piştî got mekazagon hat guhertin Türkiye pergeleka nû ava kiriye. Divê pergela nû da jî du blok hene. Yani siyaset diye du blok. Yani yek bloka destledariyê got îro AKP û MHP بهفرا بناوی اتفاق جمهور کو دمشینن جالی دن راجی کو پارتیا ای پارتی و CHP بناوی اتفاق ملت کو دمشینن در دو بلوک da Kürtüne ne yani ben rast bece ev sistema nu sistema serokomari mesela Kürt bir şekilde kiçe bakar çare buke kol Türkiye em bejiki pergalaka federali ve ravakirin ve çakıya hem verdi meşe yani ev sistem karabi meşe hem jali kadar Kürt ve aktör ki girin ciye xubu girin de siyaseta Türkiye'de o da ne kadar jali hem civaki da cemali siyasi ve hem ali çandı da ciye xubu go ve ne guartın yani sistem ka biyavini ev pergala serokomari tünekirna mafi kurda tamamiye Kürt siyaset edeci aktör ki girin cinagın Pırsa veya mesela afiyye ki çima afu bu kez veya mervgere bir pırsa. İro siyasetmedarı Kürt jibu fikru ramane xud hindırdane. Yani fikru ramane xud ne zaman gotne çi gotne bixwazim mesela Kürt pırsa Kürt ya da Kürdistan'ı vere çare serkim. Çay bir fikri ka xud gotne. Gotne ki parti ki hava kirne dve parti siyaset meşanı dve muan kabul bikin fikran kabul nekin. Levaci fikri ki ani zaman ve fikri guanne zaman lugor ve fikri gotten ki ben meselem çareset kim xwazim çareset kim jibu ero girtine jibu ero bak dil hatırın girtim rasti mesela hem Demirtaş o siyasetmedar dinci bak jali em bejin ki feile ki yani kiryare ki kriminal jibu inat ne girtin jibu girtin ne jibu mesele ki siyasi godaraz biye vasıta ki tekoşina lehember siyasete Kürt daraz biyavi fonksiyon ki biyavi kertine daraza Türk
daraz biya bizane yani ilo bejin ki Demirtaş şahse Demirtaş jikriyare ki gozarar de kese ki jüvinay suçlar kirin tamamı bir tevgera koyun siyasi o fikri ramana koyun siyasi de suçlar kirin böyle bir keji havce afyekina ke havce çidike havce go daraz bisere khube o peşiya fikru ramane o siyaseti vere vekirin gama peşiya vere vekirin şu koşbar kuba Demirtaş'ı o siyasetmedar nekaji doze darakı vanda bikevin o vere berdan o azad بله سپاس که محمد امین بله از فکر من نکته که محمد امین عافیه جبوانینه بله که دیادین روشا کرد کردستانیان افغی هر وها یا هرمی یا دروه دکاری وکه باندوره که سیاست ها ترکیه بکه کو پیواجوی که چاره سری نو دست بکه کو هفته یا بری یکیتیا اروپا سروکی کنسیا اروپا بخواه داخوازا دست بکرنا پیواجوی که چاره سری لی ترکیه کر خوندناتا گرز بکر بله ممکنه فقط ام ببیجن عقل کور دولت کور دوی ناحیه دا دوی مجاره دا پر دنگ او سریوان زلال نینه yani net ninin و وانا geleki kuru dur of 17 sale لسر iktidarı vi davi da لسر رابعه tek devlet tek millet tek al tek zaman o siyaseti meşand hat ditin ku ev siyaseta encam pe naygirtini hev ditini du Mayıs'ı o 22 Mayıs'ı da Sarok Abdullah Öcalan ra kısa kirin ku duvi da jiderket ortek ku yani mesele geleki gringe o havcadike yani diyalogu siyaset hevditin be meşandın le derva o kadrin Türkiye geleki xarabe yani kadri Türkiye siyasi ekonomi o embebejin navnaxavi per xoş naxuye o iro kriza ekonomi aborici heye eğer vegerin de ser samimiyeteki le paş qafewan eğer hinki plan u program tunebin le ser samimiyeteki bu dürüst Kurdan o binin sermase perskreykan boğan ra kısa bikin mümkün jivi kriza siyasi ve abori Türkiye derbike ve eğer usa nebe her roj berbixarabiye berbixarabiye demeşe o tu devi müjda tiştekil ortaya naxuye yani yine kafewan net yine yani terörle Diyarbakır'ı Bin Ali Yıldırım debeje bu Kurdi PKK bu Türkiye PKK yani devi esnayı da partiya karkırın Kurdistan yani tudikijani yani PKK devi ikileme da devi evkida de çüğünü hatınekeye serevan net nine yani kat'i İstanbul'e fam kirine ku hilbijartine şaradariya İstanbul'e Van'da dikın. Eğer pişti Van'da kirine eve ve gerin luha meze bikin meli kuderi xarab kir, meli kuderi hata kir ev yandayının serması Kek diyadin bu Kurdanra pevajoya 2013 ra ev ve gerin ser pevajoya 2013 mesele kuderi mabu löderi devam bakın. İcab Abdullah Öcalan baldık şine ser Suriye rajı. Yani de bece Türkçe cinare Suriye'nin o löderi hassasiyeti Türkanji bigrin berçav. Ha evnayı vivate yani herin teslimi Türkan bibin. Hassasiyeti van. Hassasiyeti van çiye bravarın serması hassasiyeti xwe bibêjin löderi em bibêjin komisyon henin siyaset heye mecliseki rojava heye o Suriye heye ولاتین دن هنن لسر ماسه هر کس به عقل و منطق و محاکمه داخاز خدای نسر ماسه ورن آستکی و مسئله انجام جه بگرن. بله سپاس که دیادین از در باسی دیاربکر دبم که محمد امین زمان زان هر وها هن دزگهین سیویل دموکراتیکین سازمانین سیویل دموکراتیکین کرد ایرو بداخویانیه که درکتن دزبی داخویانیه ده داخوازا فرمی بونا زمانی کردی لی ترکیه دکن. دناف هفته ده سروک پارتیا کماریا گل CHP Kemal Kılıçdaroğlu داخویانیه که دجبو کرسان 24 بخوانی زمان کو زمانی کردی دکاری به زمانه کی فرمی گروری پارلمنتو اوی دنگجیج بوی به کی بدن جیگری سروک AK Parti نومان kurtulmuş دست نشان کرد
مافی پروردهی ازمان وکی شیری دایی که حلاله گلو دوی بابتی دجی از نرخاندن آتت خواستم بگرم گر HDP انسیاتیو کی ور بگره دواره فرمی کرن ازمانی کردی ده فرمی بون ازمانی کردی ده گلو دی انسیاتیو که چاوابی خوندنات چاوای تو چاواد نرخینه که محمد امین Yani xebat tu têkoşîna derheqê ziman de tabii xebatekî pîroz e. Yani veya kestin kar tişkîlê ka bêje lê belê îro siyasetmedar veya dibêjin bira gaf kî babêjin. HDP kare samimiyeta wan test bike. Bu mesele vê dixwaze se HDP îro got parlamentoyê da nêzî 6 vekîlê wî heye. 6 berjotir etme vekîlê wî hene. Ê mabin ke îstifa kirin ê hinkî jê bûn şaredar. 6 vekili te temsil kirin. Efşister navi vi 6 vekili karate şekimine Rojava parlamentoyu. Böyle ki yani bu perverde buna zamanı Kürdi çe aslen gitine burası. Lugor mevzuat etine lebele goz ve zaman ki fermi bu aslen gitke tabi. Yani makazagon zamanı fermi zamanı Türkiye kabul kiriyor. د پروردهی د جوگوتیل بله د زاگونه دا به زمان ترکی را به را زمان کردی گوره پرورده کردن جلهم بر وچه آستگی کتنه و کرب کردیم. جبری وکی چه پیوسته گو حکومت قراره کی بده و وی قراره بمشینه. لجالی نکادا امجی سیاست هم مجی گلال نکادا ابکی کی نشان بده. Yani bizim çند sal beri gotun ki derse ki bijarte derse zamanı Kürdi. Siyasete Kürt evroj bu gotmana ki zarokên Kürt bira bi hemû bi tevayî vê bibijêrin zima desta zimanê Kurdî bijêrin em bêjin ki milyonkî kes milyonkî zarok go veya tercih bikirina îro em di qonaqê nekabûn wê çaxê hikûmetê nikaribû bu gotna ki me destekî hilbijêr me daniye lê kesî vê destê nebijartiye veya nikaribû gotna zimanê hikûmetê dadbirîn Euro me veya nekire. Ve kemasi ki mezun bu. Jiro peva ki kare dikada jiyana rojayana da zamanı Kürdi peş bixînin. Bi destê şaredarî re kare veya peş bixîne. O dikada parlamentoyê jî ji bo go Kılıçdaroğlu ser navê CHP ya jî em bêjin ki Numan Kurtulmuş ser navê AKP govana anî be ziman sırf samiyeta wan were tezkirin merê veya bîne rojava parlamentoyê bêje ki va meydan li vê dirê kerem bikin fermo em veya bigarînin o demek ki nezda sala pêşiya me da vê sala pêşiya me da em zimanê Kurdî di perwerdayiyê da bikin zimanê perwerdeyiyekî go zarokên Kurd bi zimanê xwe karibin perwerde bibin. Vê kare bikirbîne. کک محمد امین من دخواست از او بابتا اف شاردارین کل باکوری کردستانی نکو ناوین یعنی به زمان کردی تابلیان گوهراندنه حتی ناوی قبرستان که ایرول تاتوانی هاتبو گوهرتن گوتنه کی ترکیش جهوی هاتبو دانین جبو yani nizikahiya او partya destilati kul bakuری کردستانی ریبت به لی برانبری گوهراندنا ناوی ترکیه تونجلی کو به ناوی کردی لسر داخوازا گلی تونجلی لسر داخوازا انجمنا مجلس شارداریا دیرسمی هاتی دان ریاکسیونه کی پرمازن نشاندن ev du standartiya di siyaseta Türkiye'de jiçite yani duvarê hukukî de gelo maf heye gava ku şaredariyek gelê wê şaredariyê encumena meclisa wê şaredariyê bixwaze dê helbest çi bê di aliyê hukukî de. Navçe o vilayet bi kanun te nava kirin. Yani bi kararê meclisê kî nayava kirin parlamentoyê. Ku kanun derkeve lê gora kanun. Her vilayet ki gora kanun naviyatê da. Navçe jî bi kanuna te nava kirin. Ji ber wê yekê jî gava go vilayeta Dêrsimê ku navê kirine Tunçelî bi kanûnekê ev ji di sala 1935 de bi navê Tunç Elê bî navê yani bî navê go kanûn kî dirxistine o berê hereketa Dêrsimê o piştî go wê jenosîta gol Dêrsimê bikêr hatiye berê wê ev kanûn pêşî dirket. Berê. Wê haziriya wê kirine.
ایرو گوجی گو بازار لی آوا کریه ناوی تونجری بازار لی آوا کریه و درکرنه کی وقت قرارگاه کی وقت کی ام بیشن کی جوه دروی جبو چه بیشن پرگالا نو پرگالا جمهوریت و ایدئولوژیا کمالیزم وک لابراتوار کی درسمی بکارانیه ol dersimi haya iroji bihavi. Em bejin gelek kesin dersimi bizedetir ve ideolojiye kemalizmi ve gireday buna hatta sale ve daviyeşi. Bele. Leberi lehember veya helvesta siyaseta Türk lehember gonna ve tunceli kirne dersimi jbuçiye un bejin ki evya gava go ve bir yere hakesindin ve bir yere gotiye ki ve tişte ve avakir ve ideoloji ve dersimi avakir diye emcare ki de heldveşinin medes bekliye em ve ideoloji ve avakir em xaradikin em nuva digijin aslehu بله سپاس که محمد امین اکتر حقوق ناز گو استودیو امی دیاربکر تلگل مبوی سپاس دیادیم فراز سیاست مدار کوج استودیو امی آنقره تلگل مبوی تماشاوان نجاب ویا وایم هاتن داویا برنامه ایرو یا روزه حتی برنامه یک دین روزه